isaa cia bilingi wa mauvo. Sililikita mwendoni wa saa 3:30 wakeli wa matuko 17 mwezi wa kenda mwaka wa 2024 nina ukethia na nothocha ndini wa bilingi wa mauvo ni tawa Caroline Mweni wa Muteti Sharon Dinda ni wakunengelelea bilingi kwanzia ya meko nambe ni mauvo tukumbanisye endi kwanzia ya ukubi ala tukumbanisye ni pamwe na mwi wa mundu mukawa okuwa katikati kwithi wa nyumba kwake kivaloni cha Mumoni Matungulu. Wasania wa mawoni mamilati kuisilanzia ya mitandao kutwaiwa kauntini ya Kitui. Ofisa munene wa utandithia Kitui kukulia aimi meke vitini mane ni mekumandhi wa soko. Na minista wa Itheka Makueni na ofisi wake kutulo muti masovya livoti ya chati ya unyai cha waki wicha Chandulu. Bilingi wa mauvo. Tuyambelele na mauvo cheva etu ya cheva ni nyinyi kipaloni cha Mumoni mudhwani sub-location ya Matungulu location sub-county ya Matungulu. Uuni tuna mundu mukawa okuwa katikati na ulani nyinya wasiana itatu kwithiwa emu wa yenyumba kwake balake ko kiki uweta takikitikie utukuni wa kuamukia umundi kiko endi ni kikithiwe ni kibo wa kisio kiu bala mwi wa mundu mukosu woso ni mobisa ma polisi maisalo matala na watu wa nyumbani mwe ya kimbene kusuvia mwe ya ku kisioni changuluni ovamwe na uoni kana mundu ume ula ni mume wa mundu mukausu uwaiwe ni weki wa mbini atethesio kunikili boni mutisia na mauvo. Kwena na kivu wa kiwalo cha Matungulu ni kana kiko kitikie masani makioko twini wa Mumoni ulowe Matungulu ya umelone wa sua na kiko kila chati ya ingimena kimako kingi kivu yoyila simika kumananzesi ya kuatia na kutezese kumananzaki ndini cha kiko ki mamuka wacha methi ya mundu muka wa ukuwa katikati muwae na nieta muwae mutone na kindu mutwe na niwita no ndakame ikesela manyoni ko mako nikiludika naita kuwa wa maki kiumesie mutwe forehead kina umesie webu maafisa makwika ukunikili kumakisasa ncha polisi cha tala ni mavika kisioni kina kwa mbeudhiana na kiko ki otau mwe wa mututia uitwa nyumbani mwe usubia mea kuya kisio changuluni kiendeni wa kilombunge cha Matungulu na indi nosa initiative na kuna Simo Police Station tala na nena na Madam Inspector Rita ulaunga mea crime na indi organize askali mandisi ya imoka na ma process the scene na makuwa mwe na pamwe na mume wake mathie mwe na kemwisilo lo kutatoto hizi kiko kia ikiwa mbini ni maofisa ma polisi kenda kutethese kwika ukunikili mbenge na ngoma ni ya mume wake betijo iwe na ijo za serikali na ijarowa mochale kwena kivu yu ni kana murutia taena maumisi manene mutweni wake valangi wa mathuthiane ndi kweka utumenze sia kinya mukumina mathina mamisiyo na utauku mandhanzi leito nya umatethia tawiwa no kana kutana na kweka umanya mathayo kana kuumianisia ila mathina makiteka misiniyo metwano ya thina kuseparate kuthuku kuseparate ila mutwano wetha thina waema ni kuseo mami no kuseparate mono wasikio counseling no wasikio kanzo kuma kwa pastor wake kwa tumia ine kundu kwa muthembaragu andu masisi maikese kubituka mipaka nundu kiuni kingi kila vandu natikulia ni kana serikali ilikila kula kwethiwa kwiliu na haki ya mundu ibikia kwaniwe kaundi ni Masako Mumoni Matungulu umelone wa suanya ni toboni mutisia
Serikali wa kaunti ya Makueni wikwata kimanza cha shilingi milioni yana yimwe kuma kwi serikali ya muongelesa kutethesia nthini wa muvango mwau wa kuwete mwaki kana county energy plan uwaikithwa ni munini wa balozi wa nthi ya Britain Dr. Ed Barnett kavindani kala wathoka Makueni na kwithiwa mweni munene nthini wa iseso ya kwambisya muvango huu naola ukusia kaunti ya Makueni ikiete muvango wa utumii wa sola Makueni nthini wa masivitali iwandani na masoko. Kunana na Gavana Mutula ni kana kieni kiutethesia muno kwa ile ukwati kuongelea usiaithia kwisila nema ya ungithia kati wa maundu angi. Caleb Chalo nukutuelezea. Kuyana na munini wa High Commissioner wa nthi ya Britain va Kenya Dr. Ed Barnett ni kana Makueni ninona nisengeleka nyanzio yotomi wa mwaki mutheu kwisila muvango wa sola sivitali ni munene wa Makueni County Referral Hospital na kana yu muvango wa energy plan witethesia kaunti enu kuambisya policy ya maundu ma green energy. Equally exciting is the solarization of Makueni County Referral Hospital, which I was privileged to visit this morning with His Excellency the Governor and his team. With approximately 30 million Kenya shillings investment, the county has taken the bold step of installing a 205 kilowatt power solar photovoltaic system. So we can say that if Kenya is a global leader, Makueni County plays the pioneering role. Gavana Mutula akiweta kana Makueni ni musaidia munini wa matunda maingi ala usuthi ino usaidia wamo waile itokuneka njeki kwesila muvango wa green energy. Ingi akiweta kana muvango itethesia vanini kuolangala masya mwaki wa stima na kukilia maundu motandithia va Makueni. Conversely, it is clear to me that the lack of development or industry in Makueni is because of lack of energy and infrastructure. There will be no success in the war on energy poverty unless we take the fight to the higher risk areas a means of implementation. As a nation, Kenya, and it has been mentioned, we are famous for great policy documents. However, the means of implementation has been our weakest point in the attainment of the development goals. We must change the narrative to achieve the aspirations of the plan. Oenge Mutula ni wawetakana aimiana matumeanzi yasi ya kungithia nime ukoneka njeki vanini kwisila utomi wa sola kukuna kiwo. Ladies and gentlemen, there's a topic I like and it's called productive use of energy. Makueni County leads in production of fruits, majorly mangoes. And if you read your document, it's 297 million metric tons per season. And pixies, value addition to such produce to prevent post-harvest loss and ensure higher prices would require reliable power. Similarly, as the county strives to promote food production and reduce over-reliance on rain-fed agriculture, we require reliable energy to power water for irrigation. Muvothi wa shilingi milioni yana yimwe kwa kaunti ya Makueni kuma kwinthe ya Britain withukumithwa kwisila kimanisho cha Strathmore University na shirika ya International Center for Agroforestry. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvo. Kutuma mawoni kwisila nzia ya mutandao ni kutoa iwe iyo kaundini ya Kitui bala ene nthi manakwatie vuso ya utuma mawoni mo yulu wa milati lame kwenda serikali ya kaundi yike nthini wa mwaka wa 2025-2026. Ene nthi kaundini ino ni matungi ye muvea mbunge ya kaundi ya Kitui itongoeni Speaker Kevin Kinengo katisia kwa ivuso yu mayasi kana ni nzia nzeo na ni kuikithia amui kana ene nthi ma Kitui alame kalanthi sianza kwithiwa na vandu matona kunenga ne mawoni mo. Joseph Kithekera Movo. Andwala mwiwe kumatiaji bika mbunge Kitui kaunti na ndwamona na mego jujuna bika moyoke imumone. Mbunge ya kaunti ya Kitui ni minukilie sesa kosa ni mawoni kula kwene ndima kaunti suku iyo kukona ni ana maundu alamenda serikali ya Kitui manenge uito mwakani wa ilovia wangilile miongweli na itano ngilile na miongweli na dhantatu. Quality of the project being undertaken by the county government. I've observed that some of the projects that you award to be undertaken, especially the infrastructural ones, maybe the roads, dams and all that, it's very important to ensure that the quality meets the standard. Spend the money, but also to observe that
Quality work has been done and the project will help the community. Thini wa isiso hii enendi abo mwana alame kalandi sianza ni makwati evuso ya kueleze maundu kauta alame kwenda mathukumwe isiso ila yitha itikilitwe kwikwa kila mwaka kimia onekenda kuikithia maoni mamwenendi nimo mathukumithiwa wasisia katiba kaito that is the way to go na no magatu edukisie kila enezi moweta no kwithila tukika maundu maitu ta serikali tuika kwa na woni wa mwenendi. Winfred Nzilu, I propose Kitui Stadium itengenezwe vizuri to be in a good state. Brian M, the Ministry of Water should make an extra effort. It's 2024. We can't be talking about lack of water every day. Invest on catchment areas, drill boreholes. Itina wa isiso yokuthela enendi ani maeleisi moyo wo kula kutongwe wa mbunge isu ungu otongwe wa speaker wo kinengo katisia mahieleze kana ini nzienze na ikutuma amwika ondu mona andu magitui alame kala kwasa methukiwa wasia wo na tunaponga mfemo no kwa speaker kinengo na kwa panelist nwa kutonenge mwana wa pila kinengo na kuweka mungu wala kata tunakuwa kucheza nayo katika annual development plan 2025-2026. Katika ambaji na vitie tunaendie twa train our local contractors ukweli nikana timo maningo ewe kwela maninga we na kitu kwatia katika ndoke ya youth last year tuko appreciate ila kuweka wa contractors training ni mokia katika local levels katika sub-county training contractors na hivi kama hiyo amana kwa participate yeah lakini atilonga sasa kuitetea ya tena challenge ni kwa nini certificate ya NCA na ndio ya kabe lazima kilikuwa nenga we yani ndio compliant chumwani githelu kuma wakeli mpaka wakatano mbunge ya Kitui ni natwa isimbano sia enendi sia bamwe kuma ilio mbunge sionthe sia Kitui si nyanya uketha batonye kanundu twina operators sia kubingwa nzia itwongelango kilometers sia opening na grading kwenda mkuno wa kura wa wodi ya milioni kazi kilomita sia kubingwa mara mara kilomita 5 au kilomita 5 nyeni katika ICD classes pe PP1 PP2 PP1 yeuma iliba na munaki yo PP1 yeyo ka PP2 iliba tabatu honga meteto ina sibitale wo witondwe na bako mimeano ila tukuongelewa sindu katika health facilities ilia maki yo monitor nyokulia kuongelewe mubako mionge ba maundu azu monze mbaitu masibitali malelo mwazia maume 40 kilometers ma 80 kilometers mwazia dosing na red opening siongeloe mwazia kiwumbo holes si kiwe maundu azu monze mwaweta bano ukweli nikana me katika documentie sawa ituthi tumekie monze wekwe ndu etienza no serikali yokie kana mathina maitu make musingi ma uima wa mwi ma maundu make wo mabalabala matetheswe kwanza health niletwasia fully devolved kana mawe monze ma maundu ma uiti ni mogie kwa account miaka ili ni avita kuma ithi twalika katika mbunge na katika serikali kweli oyu serikali ina kitumikia kwazia twende kuthambia kiko kibo anapotenga mondo moya ile chao Joseph Kitekangili vote vilingi wa mauvo Mutongoi TV. Nzama ya National Government Constituencies Development Fund kana NGCDF ni ya vitukithia budget ila inenanganitwe ni bodi isu ya mwaka wa kinandu wa 2024 thini wa umbano la witongwe ni Kitutu Masaba Muyumbe Honorable Clive Gisairo. Nzama isu ni itikililia wendi wa bodi isu mainengana bilioni 500 na ina katono monza ila ni kilungu cha ile katono 5 cha silikali nene cha silingi trillion ile katono ile mwakani uo wa kinandu. Amemba makomiti isu ni maiseka na mbesa isu ni si kuendesya na kwa ile mawika loma enendi Charity Chambwe na mauvo.
FM Act on A&A. Nzama ya mbunge kuma serikali ni akachiyulwa kinandu cha National Government CDF ni avitu kithia budget ila inendekithia itundhini wa kinandu cha mwaka wa 2024 2025 3% increment. Ndino wa kikaloki kila mweni kivila wa chomo mbunge wa Kichuchu na Saba Cleve Gisairo. Nzama ino ni adho cha wendekithia ula unenganite silinga bilioni 504 katono monza kila ni kilungu cha ile ndono itano yulwa yana dhina hotelo wa kinandu cha serikali nene. If we give you a first allocation of say 10 million, it is up to the constituency to either prioritize allocation of funds to emergency kitty or the other projects. So the board does not hold the emergency funds cash. It's passed to the constituency, but the constituency committee is given that leeway or either to prioritize the emergency kitty or other projects. I agree with Chair. What we need to ask ourselves is, if I don't have an emergency, then what happens with the money? When you remain with it, what normally happens? Because you know, if it's in the constituency, you can rethink of how to, it has to end with the year. So I am not understanding that kind of emergency also. Nzama ino ya wetaka na ilovia idhisi kililo ni chakwa ile mikalile ya Kenya ndeno waisio kivadhokanyo vaililikana kana ilovia siya National Government CDF itumeka kuiva mailo skulu kwa amanyiwa lavinye kwa kama skulu na inge miako ya vacha kuyenende sivo isese siya volisi katua mavacha angivala inge mawaluku ama oyu mekutumeka kwa ilia maundo matuku aya ovamwe na waluku wanzeve. People feel it's like we are holding money in our kitty. We are not releasing the money to go on the ground. We are not releasing the money to do development so that it comes back as revenue for government. So we are holding it as if we are saving it for something else, which I think it's going to bring some problems. Hoingi ndenu wa kikaloki cha umunde ambunge aani mokile mokule makoneche movango na ilungo ya konewa ilovia siya National Government CDF ileo kwa miti na kuselesia komini ya melachi kivadhoka nyundini wa ilio mbunge. I think the best practice project to me, my own assessment, really do not inspire any encouragement, because we have best practice projects. A good example in my constituency, one that was started in the last term. To date, not yet complete, not yet handed. In the first financial year, it was over a year ago. Best practice of 2 classes was being done in my constituency. A year later, not yet done, not yet handed over. In the same period, I have done 55 new classrooms, renovated 66, fully furnished, handed them over, 6 chief's offices. So I don't know whether the board will start coming for best practice to learn from the members, or it was the members who are supposed to learn from the board, or we scrap away the best practice thing altogether. Vilingi wa mauvo ni Chawa Charity Chambo. Tuisonga nambe ofisa munene muveni wa utandithia Kitui kana Trade and Cooperatives Paul Ngei ni wathuthia aimi maime kwa wingi aiweta serikali ya kaunti yeta hiyo veteka vyukuli kwikithia kanani ya mandhi ya mausio ma aimi ya soko. Ngei ni waweta uimita wakindu kila kikatethesia kumina ucha Kitui vala wa mathuthia kulika ikundine no kenda kuendea na utetheka kuma kwi serikali ye mwamba na ikundi kivadhukanio. Lina Musangi na mauvo. Onene ya wodini ya momoni ni muingia yulo visa umunene muviani wota anditheni waweta muvia uta ukwitha umamanzi ya imi masoko mama usia umo kia mathuthi ya imi maende na kuima kwa wingi nzika yo ni siya kukilia miikalileyo. Demand ya kila uti produce ya chondeni Kitui kia yuru muno, lakini actually the production is not there. Na utemeati, don't worry about where it will go, just produce it. We will show you the market. Nimwe, nimubia, ninguku, nimbui, ningombe, niyiya. All those products in a market. Now the market is demanding for more. Now to farmers, they should not worry about where the market is. The market is there.
the ministry yitu ya trade na cooperatives will show them where the market is. As long as nima produce quality products, quantities, commercial quantities, na it is available, we will show them where the market is. Now, they will definitely benefit. At the end of the day, there's no doubt about the benefit to the farmers. Na tuenda ku appeal to the farmers. Matu edukizi na metu nenge trust you even for once. Nikana mone kile tuono deliver to them, and we can promise them through our governor, Dr. Julius Malope, kana they will actually be able to benefit. Now at the end of the day, ni mama ka benefit na makazi ya kweli nitonie kintu. They need to just trust us, at least for this time. Ngeini wa mathuthi ya imi kwithiwa na ngwatanio na kunena na wasia umwe na ukenda withe ni matethekana uimi wo na kwivitana na mabroka. Situ members ya cooperatives, these farmers are selling as a group from an aggregation center. Whatever it is, onether make it a soko, pala make it as in a store. The people need to buy their produce over from one point, and then they can also negotiate for better prices. Mundu madhozi as individuals. Na ende hapo ku exploit wani brokers. Na brokers actually end up benefiting from the sweat of the farm, and the farmer does not see profit out of what they do. Tono waweta tongo imaikundi tamakwitha mokwata mauvundisyo no kenda kuikitha kana ni matongo sia member undu vaile nelu muno katika system sia management sia cooperatives, especially around the leadership na governance. Najuni kila kicho tiki strength na muno katika mradi ku train leaders na ku train members. Nundo both of them have got to be informed in terms of requirements sia roles ya members na roles ya leaders. Nikana witse kwithia kila omuntu wako na yola wake wali to kuna right time na kinenge olonge support ile tona dia cooperative within Nambe. They focus it on governance. Na governance ine ya muno leadership, financial management, record keeping na zinu cia muthembozu. Kila kingi twende ku tabia farmers situ nikana ni majoin the circles. Goripota vlingo movo kuma momoni mwingia yulo kaunti na Kitui Nilina Musangi. Tuelekanya na maovo wasuma Keli na Musangi tuambe kwa saudhumo munini ni tusoketheche na maovo mbeange. Kilandi yimia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemi ya itongo ese ndisio nde kwa vamwe. Veo vathukanu kati wa aki sia mundu na uthasio wa mundu. Weni wisi kivadhukanyo ni chau. Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzu wa nie muno. Mundu autaviti wa kuungeliti o vivyeni wevithaniti na usekika na wavitwa ni matuku wa sava mundu su edha kuililite kithimini na akamanya no auteye wia. Na nondo nda manya ikomasa na muyandhi muthia uwa tuevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutitisa kuminili na ndatika miongo ina sia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Tene, ujaila isi kuona usi mungalu. Andu, mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwika tuwakwata kiucha kwe mambo. Pe maundu maingi wa mbea ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila kato sete keisa utungoke liaba kana tuika ile u idhimba ya imi. Thina yu wawenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya tamiiba sana kuma kwina vina muno. Bubango ni siondu ndinzo ni fiber ndinzo ila uye ni mbali na ni moyo muno. Yembe yake ita wa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala ni mwenu weania
lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilovia yoi petele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndema ndo aimo ninyo nukwata at least lump sum ukethaweza kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu en kimo ndukiani kimo without uto no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyinuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saili na ndatika miongo ina cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Ni kalivo musesa mwendo tusonge na mbele. Minister Muvyani Waitheka kaundini ya Makueni Nicholas Nzioka na ofisi wake ni matolo mutini enendi makisio cha Chandulu wodini ya Ngumo kaundini Oisu kwa kusovya livoti ya chati elena wetetekana enendi ya suna maofisa mamuvya usu ni meiki ya umbano na kuitikila na kiwe cha mulati wa Chandulu Water Project Kenya ikiwe enendi makisio chando voine kilaki kilomita 15 kuma vala mulati usu uwe wodini Oisu ya Ngumo. Enendi metetakana kiwe cha mulati uti kianu kuthinikia mavatamo na kila muthenya na vayundu mesa kwitikila Kenya ikwe enendi makisio kingi. Kennedy Mulinge ena mauvo. Visa isi ya makasi ya maenende matumite la inendasa metele kutavia kiune sisi udhoka siya mulati ni uwa Chandulu Water Project location ine ya Mauni wodini iya Ngumo. Bala namba nene enende makisio kiela mekwata sa kiu cha mulati umalasimika kwa na kiu kini kila chuma mulati ni uende yumese ngondu serikali ya kaunti ya Makueni. Kwisila muvango wa floka ula uyungu wa muvya wa idhekana maidhu lokovania kwa mbisa kwa lanya paipu siya kunaicha kiu ki location ine andovoine wodi ni ila kilomita 15 kuma kisioni ki. Kiu kila tu inazovani 8 cubic as we speak. Na tuinene wo 8 cubic siya sio kanani zi kwa niwe kuma wakithe all the way kuma Chandulu mpaka Sumele. Kiu kikiteso to make so to gamu kina niki nini sio mwani. Na idhia nela tu within tuneso kwa rakini. Kendo siya mbe wazisia behind that we na makazi around here to anata of which them go like 2 hours straight out and learn ourselves minus of quarter idhiene tuneso quarter je lato so gweto so gaito ani sasa ya gugu idhiene tukate the game Chandulu kana mune sublocation ba imbutse tutumia kiucha maya na tutumia kiucha mbo na kambo ka accommodated villages bingi mautu mainge na baba ikinu kingi etaki uki kwenda kwito kunene ni iki uchambe kwinge banganga kinge banganga ndwala me ba Chandulu na tu maito meanewa ndwala ngi bakazwaniwa nundu ngisa kunenga mungu ndi ute wota mbita kumona Dene walivoti leo nekanika memekaka Mutongoi TV andikiwe MC wa wodi ya Ngumo Muthiani Mwangangi ni ofisa munene wa muveo idhekana maidhu loko Geoffrey Muthoka matukwana mamoi uwa kenda. Iwetetekana inethe makisio kicha Chandulu ni matoa isi sikalo na movea una metekela kiucha mulati uki na iku kuthikisioni kicha ndovuine mbaka maandika masito mona meki ya saii. Ende tunawakuwatia neka na umbano la watu yu wakona siya maondo mako ukitana maondo mauvindu kuwa nzeve na watu yu isione siya kibuzi valene ndi ame usenganiki movea una sovisie livoti ya chatim. Ithi ene ndi itulele kithea twali ana wasomo kuba no isingize kwa behind our closed doors twithicha kwa ine twasaini document itweka na tweka atujaifanya kitu kama hiyo and if the need be toile kwetu mwandu wako kwa one on one nako kwa tukule niba twasaini document twasekukiine toile twatekela na kithe kikile mukilo kedisu ningu andisa ni gwa mono ni froke no yokie ekutwika na kana ni kale ndina committee na mwananchi masi kana nimekwenda ku extend ya Kivu to the other areas ila ambapo mbe Chandulu mene mama inezo kwata Kivu na mena thina wa Kivu ona ifile jes mbe mwene sina thina wa Kivu ona ngasila siuka kutabe Kivu ngasi emwe ikwenda tika 30 ila tuisikana elo kwa less than 10 minutes mbe mwene ndi kagwa mote na Chandulu yene na Chandulu na MCA wayo
nange waisumbinge ineni wesi yake uo mundu la waile kwitha na ndeto ya mwiso ya kiuo cha Chandulo ni mwene nthi wa Chandulo na MCA ola witu tutumite Mr. Mwangangi kwa hiyo asu yange mekumba ni akundu na mayasi ni manenie na mwene nthi mailo bindia ki ainene ntina kutoa isiombano na ene nthi ana kwitikilana kana kiu kikisa kuthai kwikisione kingi cha wodi ino ndutikia neu MCA wa wodi ya Nguma Muthiani Mwangangi no aweta budgetini ya mwaka ukite no kwikilovia kuendea kuongela melati ya kiu kisione kicha ndovu ine nzikayone sia kumina thina wa kiu wodi ni evyo ine kalende na waziri ne kalande na CEO wa agriculture ne kalande na CEO wa environment lakini andwasu mena arrogant dokumono na kibuja kingi mono mbai kwethukiza andu mekala ku wote makabanga sindu sio na maibango ndo mabanga sindu sio wote niwe bai kwekala kwa hiyo ile twetikilana kana nitwale akiukithi bana andu ma Chandulo na mautu ya mathulukite malea na kila ndio ngapa yu andu acio na maithe mewe mundu kwitwa Nicholas mundu CEO wa agriculture na CEO wa environment andu maithe mewe ndio mabalu changapa kavinani kwa Muthiani Mwangangi no watola mote minister wa movia uwa maithuloko Nicholas Nsioka na ofisi wake kwa livoti ya chati Waloenda gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior kuvia etheka thukumi ala methiote maiva kama yu thukumi wa kaunti melatini ya mwene nthi ando azima thukuma nai waziri wa lands and environment matendo zo maputa nondo mathuma na kwesaneta kunga bana ndo azima kubalucha na yule ndo tunenge mwana ide tambunge ando mathuma ondete maputa kila kingi ne CEO wa environment na CEO wa agriculture matendo makafake masieto mando mayasi ando ma Chandulo na mautu ya the mabetukithisie kiwu kichonde kina yekwe kilomita 10 listening nayo na andu othe twa makulia kana andu amazito ameba kana meba na andu aimase mayaija muguna nuso wa nema wa kibwesi kumuguna ndo iba Chandulo na ndo iba andu wai kukira tukwaza ni governor kwedile kwethukiza ground ndi andu ground nigenda we andu mekwasa na andu meonena kwa una tha mundu uthukuma na we complain sa tuta ina ete umuthi andu azima yete kuthi wayeto mabuta uyane andu andika andu mama kueni alamenda kwenda kuthukuma na alamenda kutetheja siasa siaka Mutongo TV kuma Ngumo Makueni nyeneta wa Ken Mulinge Twisonga nambe mwene kivila wangwatanio ya tandithia sokoni wa Cheva Lukiku ya kangundo ya uthuloni wa Sua kaundini ya Masako Richard Kalumu ni waumio kulio kwi silikali ya kaundi ya Masako kwika ukunikili maundu mavatala methitwe manyamasya enendhisione ithi takiwu na uiti aina na Mutongo TV wetakana soko wena miaka mingi na ndwa soko atakiwu kuma kwi silikali ya kaunti na ndovoi ila yekwatawa kuma skulu wa musingi kisioni ki ni ya kwamie na kwete thina mwingi vala ivindani taye ya munao bateki wiki theu cha kutumia sio ile si sokoni wetakana hitha na kiwu cha kuithesya olane muisho kwi enenthi otou ayendekethe matakitali kuongela sivitali ni ula wiki sioniki kwithiwa uvinga wa mavindani maingi na otola munene wa enenthi kuumia maimantha uiti Boni Mutisia no kutwelesya Kivilo yelesekana ndovo ila yale utumika kisoniki skuluni wa Cheva Lukiku wa musingi na ya kwa mie na mitambo ya kwa nangika na kiyekweta unyama mwingi kuyenenthi alama ileteza maitumia kibuki la ni asia thino la tena gwe Cheva Lukiku tina thina munene nundu wa sisia kiwu kila tatontheiwe cha county ki Cheva Lukiku primary kila jailo usupply mpaka soko wa Cheva Lukiku na ni chatilikile na mashine za nandika na andu ala ma Cheva Lukiku malila ya siwu cia ene nundu wacia babe kiwu cha mwene baba na kinae kilie kinokio mituki kila kingi kibaye ulu ni cha nangikie kuma tene nundu ni cha tilwe ni cha thiwe kina mathina kuwa andu ma Cheva Lukiku mena thina wa kiwu yowerekana vevata silikali ya kaundi ya Masako ilikile na kwa mamanthe ya kiwu kwithiwa makithoa na mbesa mbingi na kwithiwa ne thina munene kwela mena ukwati munini ya kaundi ya Masako kwithila utongo wa mheshimiwa wa Bina Ndeti atusobisie mbo ila Cheva Lukiku nikenetwa na kutwete kiwu ba Cheva Lukiku na batoneka Cheva Lukiku titonwe mbo baba kubinundu atalitha ma ba Cheva Lukiku na kalima Cheva Lukiku mena thina wa kiwu ana suta kiwu basa kwa nangi fite wana mangoi na kukethia mutungi mo wa silingi 10 no yete wa silingi 20 sio silingi 30 ila ingala manene kwa
kwa ene nzima chevaluki Undu angi mathina so ila sikisionikite na kiwu na gutana kundu kwa kwitethesia na kwenda na uvingisa maundu ma kila muthenya na kumekia mwisoni wala mewatakana makota ni mathina angi ta mawau kunge matokula siatika mia twenda kuya masakilini aye paka tukulia sokondu icho tukamia aye itu kuyangava na wito pamwe na MP na MCA mauge matwaki cho bandu baitethesia soko kwa chevaluki kangundo okwandaya na moika winengwa wia wako tutakazi mtaani kuende tutani tukulia tunengwa wiyosu otwende no thukuminiki soko utena andu maututa na pe moika wiko landa tukulia twetewe wiyosu ona wiavo hospitali ula wiva wachevalukia watakana witheo na mathina na ndwina ndagitari cia kuyanya mavinda maingi witheo we muvinge la ndagitari ula wivo wakwatana na kutia ende thinani milasima kuthima hospitali mekwasa kukwata uiti kila kingine hospitali ya chevaluki wina ndagitari umwe na ndagitari ucio imwe atunga ripoti muthenya ucio nonginya hospitali ikavingwa no mpaka muthenya ulongi ukwithwa ekuo kwau ni tukulia utongoi wa county government ya Masako through Mheshimiwa Bina Ndeti tutone kuetewe ndagitari ile ukethia ndagitari umwe atunga ripoti pena ndagitari ula wati wa nini nundu chevaluki na sub location ya chevaluki wina villages 11 na andu acio onthe malila ya hospitali wa chevaluki ba dispensary na kwa wila wethwa pa bingwa withi abe na thina na andu ala mokite kuitwa amena ciana nini withi ame thindani ilazu wethi hospitali wa chevaluki ba dispensary thitu ni abingwa withi ano nginya makai mucini angi makathi muingo nini kathome na angi makathi mbuciani kana ala angi makai kakuthune na kathiani thinola tina gwa mwana ucio ondine ya Masako chevaluki nyanetwa boni motisia Ulokwatite ta inspector munene wa polisi Gilbert Masengeli ni waelesekana muvea wa polisi nusakuiye maofisa angi elieu maudhingilila usesei kwa musili wa makwani Lawrence Mugambi itina olona ivo kuthima uvundisioni kini itina omokule kautakumbuka itina wakumuvetanga visa olona tuevo wakuthingilila mugo kwe Lawrence Mugambi undula ukonanyo na utwi wa koti onovovu ekundi ya Aki Africa ni endekethia minister wa maundu ma usesei wa nthini Kithure Kindiki amwike ni Masengeli kwa kutula muya wa koti na kumuvetanga wiani obisa wa usesei kwe Mugambi na ula unamutwie kwikala hiela vandu va mithandatu kwa kutula muya ya koti. Angelina Mosena mauvo itina wa maunungu nsio kuma kwe makundi kivethukanyo kuatiania na maofisa ma usesei ma musili wa makwani Lawrence Mugambi kuvetangwa na kiko kiku konwa na inspector munene wa polisi Gilbert Masengeli umunthi ni wavikia kunena na ni wavikia kunene akina kuwetakana maofisa asu maina vetangwa kwa uthuku indi manaendie kukwata mauvundisio memwanya makwa ile maundu ma usesei kwe ndongo inene. On the alleged intimidation of the Honorable Justice Lawrence Mugambi, I would like to say that contrary to the allegation by the Judicial Service Commission yesterday that the security details assigned to the Honorable Justice Mugambi has been drawn to intimidate the charge, we wish to clarify that allegation were ill-intended. Other than the President, the Deputy President, and the retired presidents, no other Kenyans are entitled by the law to be provided with the personal security detail. Owing to the role of the judiciary, the National Police Service recently established the Judicial Police Unit purposely for protection of the judiciary and its officials. Ayetetia Masengeli ni walesikana muvia wa polisi wina uthasi wa kutoa isia mawali huku mevo makuthamiswa kwa maofisa ma polisi na ungomewa uwevala wawetekana ena hukumu wa kutoa isia mawali huku taa. The independent command and control of police is vested in the Inspector General. Other than the CS Interior that may give policy direction to the IG, no person may give direction to the IG with respect to the employment, assignment, promotion, suspension or dismissal of any member of the National Police Service in accordance with Article 245(4) Section C of the Constitution. The Inspector General is responsible for the security of all Kenyans.
their starter notwithstanding. However, the Inspector General may accord additional security detail to specific persons based on the nature of assignments being undertaken by such a person and the threat levels which their responsibility may attract. Kavindani kau na yeye kundi ya kutetea kisia mwene nthi ya Kiafrika ni ya kule Minister Osesei wa nthini Profesa Kithure Kindiki avikie kumwikia mbini Masengeli kwa kulia kuatia mia ya koti vala maweta kana kiicha alia kutoiwe ni makuvikie kukwatia ene na ene nthi na kuikithikana ni wavikie kukwatia kivungo chake cha Mei 3. Sasa tunawaomba hasa kwanza acting IG aweze kuheshimu na kutekeleza maamuzi ya koti ambayo yamefanywa na Justice Mugambi, na kama hatafanya hivyo tunamuuliza Profesa Kindiki kama mtu tuliompa kazi kuhakikisha kwamba anakamatwa na anapelekwa korokoroni, anapelekwa gerezani kuweza kutumikia kifungo chake cha miezi 6. Kama haitafanyika hivyo, tumeeleza kwamba sheria, katiba na sheria inatupa sisi wananchi uwezo wa kulitekeleza hilo wenyewe. Tuweze kumkamate, tutamkamata sisi wananchi na tumpeleke korokoroni sisi wenyewe kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba. Huo ndio msimamo ambao mashirika ya haki za kibinadamu tunasimama nao. Ukaitina musili wa makwani kotini munene Lawrence Mugambi kumya mwamulo wa Masengeli kova kwa kilungu cha Mei 3 itino wake kulia kuatia mia ya koti na kulia kuvikambe wa koti Savali Mwanza ayendeka vikie kuelesia undu andu 3 maiye kwanzia ita kueleka moko ni mavolisi kwe matuku 19 mwaini wa nyanya ngilivoti ya vilingi wa mauvoni itawa Angelina Mose. Dongo isilikali ni ya Kitui ni siya kule kukwata mbao mawala ni omamu ikana monoma undu ni makumeki ya vinya ni kana kuyukilia kiukwati. Ukulio wa mwani Sylvester Munyalo mwene kivila wa National Youth Organization kavinda ni kama kwambi siya kunengane mwavundi siome mwana kui amoika yulu wanzia siya kuyukilia kimikali level waweta kana venolelu kati wa silikali kukwata mbao maundu mamuika yu ayenda silikali kwa tene na makundi matemaki silikali kutethesia kukilia muika vala maundu tasu mekwambia wodi ni kautasia kaundi ya Kitui amuika maikula kwe yumilua mavundi sioni asu. Onesmus Chalo ena mauvo. Serikali ya Kitui kwesela movya wa amwika niandika kukwata mboma la nyama amwika kwikithia ni mateleke vindani serikali siamiti uko sikwa ukulio umwani mwene kivila wa ikundi itaki serikali Sylvester Munyalo wala wetekana ikundi ime na muvango wa kukilia amwika maunduni mainengo pamana mauvundi sememwanya ukonya kuyukilia kiukwati. Njasi ya atongela mitembapa Kitui County mumele toko mimi mumeka kuivita kwa ofisini ekando tento wane twemba wa youth maito tayu ni gwen current wanarika kwete ne mumela wete twato komema namo nondo ila ni bani nyoka njambo tokoma tutena support ya narika. Sylvester no wetekana ikundi mwamba na makundi angine makwambisi mavundi siku ya mwika ndino amondo makuya kanokana kukwata umanyi wa kuyukilia valese so ikwambisi wodi ni kivathukanyo va kauntini ya Kitui ivola ya mulango ikanga cha tuni katiwa ingim. Kwena mashirika no kiteku Kitui sana sana imwe kutoa Educate Kenya ila iba mulango ward Nzambani na Changwithia na Ikanga na nitokulia youth wanarika mayumidie moka training zisu ko tukwata ni moko wasimi to manengesiana sio kasikata sio si train we ikendo ene tokulia youth wete ne mati alikasia mu kanondo upenda simu cha kweka namba kumyakana ka koya mukoka bandu ko tokonye kintu cha kweka kitu na ivusesio ya kukelesiana ino sito na pe kulia atongo meto ma support wanarika meto ona wiyo vonwa wetekana makwambisi mathotanzia mwa kwiminengo na kutethesia amwika kumela falonda serikali sia mitiko ivo ya Kitui kukwata mbau mawala nyota ayam utwambie kila ward produce imesimu nana na katika timu sinana ivoto mo bakaleto in the ward tournament ma baka in the ward tournament moke ma proceed be likato komanza timu ina ila sikaro kasemi ana finals na neto kulia atongo imeto asiana sito siumelie wete neto kwata na pamwe tutokome wete neto kata siana sina ya acha tuenda kwambia award ni nikendo eti pedi count sio award sio onde lakini tuenda kwambia award sio nini nikenda to mine suto likio isingi yani tikene cho acha cho tela metoke
ni kindu tukwika tournament ciothe na tukekao kila miaka yothe. Tirivota Bilingo Movo Mutongo TV kuma Kitui ni Onesmus Chalo. Saa 4:15 muthia wa vilingi wa Movo ni tawa Caroline Mweni wa Muteti na vamwe na Sharon Dinda twikwendia utukwa kwa ila.